endo mo dieo mere gene ika Samuel si o ma pa we go ta wewe ika me tantongo morale le mo de suno we donu David doji emine anyonu gege bone nu de ton bone de ton kakabo einole emako pe o emine suno mina ne deji le einole ma o khodo modo eje yin le mau no wewe aji mau wena nyonu gege David kaka lo lena a hosu Saulu si ansile o lebe jonu David e o le mau je wa mau wa gbomo hun e mau o ro we hu ene meji bo ene weyin o nu ewu e no ganje gbeto igbebo wa jinaku ahwe ene ajinaku etone bo eno ho sunde nu e o mi wa se nunu koto ina doro ko ene ko e no le kikame ene ejiwe mino tafo lo no dogodo la veme lo no ro ko sun we danu mesi kikame we ti me ton we no le ma udo dido le me do nu supo ne ka gbombo levo adida do po yin medio ton eji mi matun medio uli eku esi asiwe uli ka ku ya le gba ma wa du bokoro mevo re me David je yi asi ton ganu lobo ma ro pe bo David igbe o àwọn isin lobo imlan pa uli si asi opo bo na we o kenje u ton bo ejo so be lo nya uli o wa bro le eni wa imlo asi ton pa pe bo nya gbe o egbowo so ku we ma ton da lo ton bo e so jo njo aburu àwọn nu don bo jo abu so e so do àwọn anu kan bo àwọn wi ayi so mo ache honu elewe na tan jlo na wa don David se ikate jibulole nu gbigba ene adosin ma o na don tonu kun ene o esi kan ho na tan de kwenenu ho gbero poti mero na 30 we nole nawe ino esonu mo na mesinu we o we dido si ko gbede we be nole nu we mo kodo mo bo àkọ́sù jòsípodò àsìtàn lẹ́nà jẹ́ mẹ́ gbòsípojì káwé sí kanu pọ̀nù pọ̀ abusalomu lọ gbolo wẹnu ẹ̀yìn àtọ́ sí sípojì mọ́ òkú ọdọ́rùn mi dọ́lé ọ̀nà tọ́ lẹ́ ẹbẹ̀ yìí nù èyí wá ẹbẹ̀ máa yàn ẹ̀wẹ́ dọ́lé ẹ̀mìlá yìí ká èdò àgbàǹgbà nugbe bo ho imbo nu imbo nu aje bo aje amo enyen ru awusala usin teme ona wa mo pede a me ni won wa mo ho gbe ni o we danu me si ko gbe dandan o ma wo eyi gbenu nyonu ebenu ma wo do ya wayi nyonu lo po mi kalu pe we a ye logona ma wo do mo a nu do ma o de po won we ndole da siwe esupo somo po adona levo idida mede foton adogbelegble we kai mo ache me adogbelegble we a pepe o le ka ma ro ho te kan gbagba mi sino ro hanfu si ho me nyonu dopo sunu dopo ye da ede anomo kaka bo meropo na aku me oku egbe me di o kan da siton so so kan me dia amo ma dodo siwe bo ado nu glegle do siwe do mi le ko wa kwere fonu mi adokodo le nyonu gege dida ho yin gbon do akọjẹwé ma yọ̀yọ́ mẹ́yọ mi àdọ́kọdéwu àmọ́ tíọ́nù mìíràn wá fi ní nálẹ́ zẹ̀kùdé glọ́bọ́dọ́lé ma wọn ládọ̀ ẹ̀yìn wẹ̀ do akọjẹwé ma kókó mẹ́ ẹwẹ́ zọ́nbọ̀ ẹ̀nà wẹ̀yìn àsìròpó nugbẹ̀ni nà mẹ́tọ́mẹ̀ bí nkanadọ̀ ndòpó bódó sùtànà ẹwẹ́ yín dọ́lé mi kàtẹ́ sọ́dọ̀ akọjẹwé ma kókó mẹ́ dìyàn akọjẹwé ma yọ̀yọ́ mẹ́wẹ̀ mí dè bọ̀ ẹ̀yin lọ lè mèrè títè gbọ́dọ̀pọ̀dọ̀ Salomon lẹ́wù David lẹ́wù Jacob lẹ́wù lòrọ̀rọ̀ emilẹ́mi ayin àsì gègé dátọ̀
Egbabo yin jufu ekpon te hudo fie mi de die o mi so do jufu le sin wa lo zanwe a. Le Jésus Christ mo nu je akojewe ma hoho megbe o ewe ewona do akojewe ma yoyo me. Nu e Jésus Christ do hoeneu do akojewe ma yoyo me o. Efuntate akojewe ma hoho si senle. Tso akɔdze ma xoxo lɔ ka dɔle eni da asiwe alo eni da asiwu gã ɖo kpɔ eɖɔmɔ kpeɖea ene me tsi le mi eyin ɖɔ le mi ba bona kplɔ fɔgbe yɔ lo na se do ido srɔtɔ lo na nyɔwla lo nyɔ xa lo nyɔ do bɔn lo na nɔnutɔ mi kɔ tu me mi na yɔrɔ esi mi wla nu mi kpɔ na kplɔ mi ka lɛ bɔ ti me gbe. Si glen si gbe me so afongbe me si français gbe me so afongbe me si glen si gbe me so i français gbe me e lo mi ro wete huhun sa asofin dadoto e lo je hweto me pa